Достор, канчалаган мамлекеттерде болдук, бирок Жалал-Абадтай даамдуу тамак жасаган жерди көрбөдүк. Билесиздер, Кыргызстан боюнча Жалал-Абадта даамдуу тамак жасаш боюнча биринчи орунда десек деле адашпайбыз. Биз да бүгүн достор Инжир кафесине келгенбиз. Жалал-Абад шаарында өзгөчө бир жаңы кафе ачылды. Атайын Түркиядан келген туугандарыбыз бул жакка келип тамактарын даярдашып атат. Анда эмесе жүрүңүздөр, чогуу сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Nasılsınız? İyi mi? Elhamdülillah. Sen nasılsın? İyi, çok şükür. Nasıl geldiniz Kırgızistan'a, iyi mi? Kırgızistan güzel. Hoşumuza mi? gitti. Hoş bulduk. İnsanlar güzel. Aha. En önemlisi de oydu zaten. Memnun kaldık. Allah razı olsun. İyi insanlar. Nasıl yemekler var burada? Şimdi burada Türk lezzetlerini tattırıyoruz ve gelen insanlara onun hizmetini veriyoruz. Dönerimiz var. Döner var. Dönerin çeşitleri var. Aha. İskender kebabımız. Şu an arkadaşımız zaten içeride de dönerimizi kesiyor. Азыр ушулардын баары айткан нерселерин ичкери даамын татып көрөбүз. Бул жерде болсо кантип даярдалып атат, ошондогу баары сиздерге көрсөтөбүз. Достор, азыр болсо тамактардын бүт баары даярдалып бүттү. Ички атмосферасын карасаңыздар, өтө сонун даярдалыптыр. Достор, азыр ушул жерден баардыгын даамын татып көрдүм. Даамы азырга чейин оозумда турат. Түркияга барбай эле ушул жерде түрк тамактарын жесеңиздер болот экен. Түрк тамактар 100 түрдүү тамактар бар экен негизичи. Японский дейсизби, любой тамактар бар. Бул жерге келип тамактансаңыздар болот. 100 жолу канча бир жолу даамын татып көр дейт. Ошондуктан баарыңыздарды Инжир кафесинде күтөбүз. Баарыңыздар менен көрүшкөнчө.